Наш познати кантаутор Сашо Паленка-Жнешка бул гост нашей редакцiji i prisutnim otrimал kraći akustični koncert. Що ми було бітне прави у тим таким амбієнту, неформально. Знам, že вам všetkým tako to može čudnejšie, bo tu prichodí sa pre jednu príčinu, da je teraz ako sme poremeteli toto všetko, ali mi namira bula toto, znači totalno opuštena atmosfera bez te neke koncertne tenzije i tako. Skoro je vas radio, a teraz vi peši raz uopšte čuli. Znači, njih to poteraz nije čuli, to ti aranžmani, to ti vyvodzenia. Ta som še tako si obával, že či to uopšte ok. Nie som še s njima sta presluchovac, a ja som tak jakož na rokom išel na variantu, že až na nejakým nastupu to bude peši raz. Takže mi na nejaký spôsob bilo, že tak prilepene, bo mi to potvrdzelo, že som relativno džobnu toto, co som chcel. Sašo Nješka popri našoj redakciji nastupil i u ruskoj redakciji Radio Novo Sadu, a potim čast svoje tvorčosti predstavili zanjatim u novinsko-vydavateljni hiži Ruske slovo.